چند روزێکم وایە بەشێک کەرستەیەن خواردنê di nav bazarên Dûkê giranbûneka berçav bixwe vedîtiye bi taybetî ji ar û zeyt. Firûşiyarên wan jî dibêjin ev şerê niha li Ukrayna û Rûsya karîgeriya lê ser bihayê van kelûpelên xwarinê û bazarî kirî. شەڕی jî rastî tesîreka mezin gihande dinyayê xerekê ne bes Kurdistanê an il Iraqê an il Ewîdiyê nexêr. Ev yê gihandiye dinyayê xerekê tişt yê giran bûy ji ber vî şerî çunku ev tiştê serokî xam ji Tirkiye efol Rûsya hat û ji Ukrayna hat. Vê gavê jî şer el wêrê طبعا معاملات وان هميت راوستاينه مواد خام نایتن $10 گران بوی تشته سوی خر گران بو او ایک و دویجی سیدا بو رکا ارزان بونا یا موادی دلار ارزان بد ایک و یا دویجی ایجار دکان سیدا گلت گرانن مثلا بگم محله ما از سال 18,000 دادم عفو 18 میلیون. Cavderiya bazirganê çend lijnepêkî nayne tawek û dîvçûna bazarê bêhêtekirin bû hindê her dukana keristeyên xwarinê bi giranî bifrûşît. Rîpirî size an bibît. Ku çavderiya bazirganî destpêkota nûkê jî rojane mesele danet bazarê tên bû hindê dîvçûna rewşa bazarî pîrî bêtekirin aya çewaniya bazarkirinê ete rewşa bazarê de gel dahatê xekî çewayê gunce ve çewayê hevsang e. تیمت بردوامن ابتایبتی جدی ما ها آن وان چند روز چوده کو بحث الهندی دیتا کردن و جوره کلو پلاک یا چند کلو پلاک گرانی خوب دیتیه و دیفچنین بردوامن لوان چند روزین بوری به گوتنا دکاندارین آین خوارنه زیت و آرورین بشویه که برچاف گران بوینه به رنگی که بو هر گینیکه که آری 8,000 دینار و کارتونک زیتی جی 15,000 دینار بلند بویه. اوه اکی جی ترسود و دلیل دف خلکی پیدا کریه. نجار محمد کرسات نیوز دوهوک.